Me de Isaiah Kodwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe too much G8. Too much G8. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Ebusia for any adofo no mema obi bia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedie ena wani eguso a wo hwe midin ede ekua sikapa na ebusia for nansei entemo entokwa bi esore ye ewo ye mame konfuba agrada ene yesofupanyi Ebeneza adakwa yadom enchen agese ensem no na odwen ho a wonti asem ema ya modi nyina agese sofupanyi yusu ye tia maami yima ensensem no ekokoye deda ye nim se die ensem no de eto enya etwa awie na se ya ye entokwa anase wantwi ni free empanifo no so na busuafo se de adane ade na ten ni table no etwa round na akọ eye enkwada eso na nkwada banyam eye bigger kwesa wo na agrada ase na ebiemu ensuso no eye junior pastor ye friend pastor chief wono so ewo eye wo pambo ase na ebusuafo ni nyina eye se eye junior pastor wo pambo ase ekoka eye ensem bi edefa bigger kwesi ho se wone aye na agrada eda anase sebio ebusuafo manimu a wo fa no na eno na ye life ya ekoso ye papa opambo ebusa ne ba no se na da na wo ka asembi na wo se den na wo ka se ani bigger question na grada wa ye den wan ne fa ne yonko na chief no ye pastor chief no se ye bigger question no wono na ofa agrada de no na chese ahye bigger question to the extent say hu be nya so obeba na obeyi pastor chief yi eto de nsem bia bebetu edwam ama pastor chief krampo se na ebusuafo se wunim se na o baby mama bi wo ba bia ni baby mama epie aba abonti de nsem bi abetu edwa de afam pastor chief no enwo a ebusuafo kwakwa yesisi se die yenim se asofo na yensuro wo mu se yen church members ne so ye kwa na asofo ni nsuro yen yo wo bi entimi enchem na ensem no de menkwa mentimi entna esuntumato sam de afreye papa bi na mma yetwa ye ho braye ba ye de nkomodidie no ahwehwe eso Mesanso emamo akwaba ebiem Prophet Bernard Esiama woda Holy Ghost and Fire Prayer Ministry woja ofrel wakonya kana wujisu woja kwade neja woja no ebedi wanim edi wonso wachi owa hanoma ye ne no eba abetwetwe enkomo afa ensem yewu enti kan hwan embonra ensem no emu odi for me mo akwaba ejusu skapa bibia bokode na mi abdu me mo den se chokunku the Christus asafo bas of mama obi ahoye na mi abdu mo bia ahoye the Christus yeah odi for wotie bigger quiz nkoma na nsem a wokan ye na enum ma chese pastor chief wono susu ni baby mama na so oba wone no I have bibia eba abamu na nsem odi atu dwe ya de na betimi aka fa ho mama ni kanchia motifo echirichiri ni benche ye tie ni se unse ene asore no asofo no sore o mani akwakwa bibi se yedi akoro okay na yedi nyame ho fem bible say bone na erade bobo so ni titire bomu a erade eye de chiwade ye tan ene adwamamo se wote ne na so asore dem na bia wo mpena anase empena kwa de memfanto nche wa ware na san wa mpena na wa asore dem okay kan quotation erade bobo so nyina Exodus chapter 20 verse number 1 eba edwama no di kan bo so 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 15 edwama what you say okay kan kwa ni nyina edwama mo Galatians chapter 5 verse number 18 ba edwama no di kan so what you say na efi nyina ni fare ba ni edwama mo ubi edwama mo ansa na de wo wase na ba okay na e di na be count as a man of God a uti asore de uti nyame fie na ultimate you about hotel just opposite to the church and I say just close by to the church me who say empanifo mo da o manim efiri o because Ezekiel 16 verse 44
was said ye jati and son and the batty. Okay. What you say? Said ye not see a son and the batty. Now, say, or software, I am, if I say, would you so for it? Would you be a sabrabo and a sort of boss sabrabo, we dear? Then the church no money future. Money future. Unse, say, Uko ground, conquer more. Yet, young. Okay. And I see a drama preaching Koshua, a bay a day. Unse, I saw the beer and piebo, and you couldn't grab about him a yedding bar. Because we are quite a papa, so upon Google before we work. Once in a year, 80, Saturday near solid more, and a master of my bonnier, a TV age in our solid. Now, a young one was said nowadays the church, a quack was a baby a gamamo at it. The anti-American is said, I be to say, a man who should count be. He says, so banner quash on whom one would draw a son. Okay. Also, I didn't tell or banner two will be in hell, and not two. A 2 years suffocate to others of when only a cosmina. And no one got so bad, why you ready to that? Answer me. Or bitch me about so the pen penake, and you been such a or the pen penna. And he said, so for this own kunku as so man. Woman, you buy a moon so prompt to. Okay. Me about Bonson wish mammy. Okay. Won't so now so. To move you never come by one when you were forced as such a nipan. But an unconscious are. Once in a tell, the Etienne Sabia, and other man in Taddy and the quash on it. Our body 3 years, son 20, they are Kika Kayadimna, and Taddy kitchen kitty, say, Mimian, who shot, which was when you portray a mind in the church. Anna, make one of Madame Fusho for me catch them said, that they have been preaching about entirely so was sorry. Now, besides, are they? I saw them on a Radina Musuti and I'm Radina Musuti. Once in a little, and you only assassin and one of the the foundation of the church, a Gamaya, Nina showing a Gamai. Okay. And the river Korea Gamai. Okay. Odifo. Yes, yeah, and no way a boo on one. So for penny, a beer so for no, the antenna once and say, yes, now so be on and quadra 1 more show must say, and no more 1 more year, and ye. I am so for penny for 1 one, and as I mean, done a didn't find show because obi duechi and as you go school crampon, the info school near a year fatum, you go school crampon, teacher you watch I give you. Say apadaya you timusa apadawe wa yadie we wanyade we ni we point ni we say asofu mu na asofu die mu ebi ni wosa encheche bisa na say yes mu hunu ahead ebi ni wono musana you pray be discernment spirit ebi asofu na radio from asofu but o man sa hunu o mi weni enu ti your prophets apostle evangelist pastor teacher ebi asofu penny o dem e was nka onya prophet bi a ose nanka obata ho enti bibia no busa le so eja se ni na koso bise rade mame eni bibia ne rade beda na di a kire ebi o wa ode nyoma atwa ho ahia enti se d4 no na so for e vibrant a enu ma atwa ho kire be advice we na koso asore ni first eni ye ne be kire eni ye eya so for bebre o mani mo mo so eni ye koso asore ni e be kire se Bibi say air caution. Ena ubie sa no manu muso e discernment spirit. Ebi asofo perin uni sa discernment spirit. E san so be akwa obi a o discernment spirit what we dey ahwa no. No so ti be bi mama rade afa no so. Say the rade fa Samuel so. Okay. What you say? E dey kasa kire Eli, e ma Eli nkom se bibiri. Once na dey tell. Ba che nti sa wa so dey. Osofo be so ti bibi akenten so. Etumo se asore be bompa ya emwa bi ama asore be yi bibia emwa bi ama etina uhia onipa no sa discernment spirit enunti your prophetess okay your komseni your mu ye vibrant nyame ohum de 9 gifts no e dia mo te o se kasofo o equipu sangofo nyina timutina na mo bompa ya enta se be bi okay enu ba se wo nyina enu mu a mo se o ha nko a Oba kwasho ya be 2 years. Oba bompa ya Yesu nti. Papa no se na so nya du senti asem. Ye boni nti. Enti se mumuye no, unse se sofo ketua. Eya ma menchire we. Okay. Na me mpese me kabat. Ba bia wo twade me afa no. Se
osofo ana sofo ketua eye saa de na oka no a erade betimi asizi asori no for some month erade be sizi asori no mo mpaye enko emuaye bi ama okay entimu kosi asafo no mu a mu goro mo keke akwese mu nunu mo Bible different and samanfo asori okay and samanfo mutimu there is no impartation of the Holy Spirit okay entimu dia mo ti asori no mu saa Into ube kwa asori unim so wakobo mpaye wako sori nyame so na mpaye ne enkatina fie bebre asori bebre Ghana asori bebre sofo ne eyi ne nim se oye sofo okay de all ka bia ebem ba wo church be manu busa wo se de sofo ne kan nyina ebem a wo nso busa urade okay se sofo no fure urade a okay osofo wo betima ba begira monim akika ne ma kire nyame so pa se de oye bia ama but wo be kom no ne mpaye ko enu be Yesu Christ na danfo on konkon onama no so na ma but for the Bible dey in nim say me yesofo okay and na konfo nyina yasofo na woni no correct odifo ye hwe bra conversation no ekoso na chese phone call ebem na abaya wo baye odo say na o pepa ne say ko bebo ni din by ye bigger question man akunya ne say o hwana wa ambo ni din eye ntempai na wo chire mu am sofo ene wo adapen ansana Pastor Chief yinso so eba bepel na wono so ene wo da ya wone wo awo na uti oba ne nsema ni motive enunti e ma ne che Pastor Chief yi atumu ye because o say o si ne dan o say me ya ba ya mesi so a me si me dan enunti wo pe me ntimi o ka chem so obeboa me like ye kwa asori a ye kwa say ye kwa pe ye enkrofo mbeboa ye ama ye ni swadi hunu anaze ye dwumede ye di abema na se ye kok se ye kokopem kwaje mpesi mi mu onse ene de nti a eba de sa ne se ye cooperate from kwaje but de nti aba de sa ne se ene enipa na tu okay akwanchire nti no kwa asori okay se de na adwuma bi be koso se de be ya obenya ne mfimpade na se de ebe ya obenya bibia obetimeli han se me kwa asori wewe na menya na nkadie mpa ne bejeje o odi busa adie mpa ne bejeje o enti aya sometimes me ko ya asori bi na ya asori ya aye den first na me tai shu ma pa first aya me Holy Ghost of military obi ani military shu ma pa but e kumre bi no me wo se o munni da ayonkofa no e de ma nyame so no okay akwese me ba be pekunu me ba be pe adwuma papa mba nyina bebre na se me my home ministry no mache okay me ba be pe bi ti se ene pa bi okay me so me be kire mo se me so me kwa asoro wa me ye member okay but the Bible ne kan nya de so di so entumo se esuni ban bi woni mu bia no be ye okay onfa so no bi kwa be ku asoro de on de mfa no eye nyame nti na oba eye heaven nti na oba no enti de friend eni nya so eni the surface Christians wa mo be jira we yo mu tie nya Christopher mu komu a enne sa na yewi na me pese mi hu se okokoye ye nim se ye say like ka obekwa akofa wiase ni die ka fafa Kristo ni na ye empna twen a ye twe no wo ye asori ana se sofo ana se nipa bia oba obemo se wakwa asori na wakwa ko hu no bi wa asori na wo ni no edit ana mo twempna no ye ne kwan so ano no sikapa me de wanu hwam adenti na ba ko de ti asori de adenti na ba ko de ti asori de mo Bible say me mpe okay what you say adenti na ba ko de ti asori de na okwa asori na no kanchema na ekwa asori na ko duwa edi na expect say Yesu be yama nti ye netu abonte na ye fani bani wura asori de first in all okay first in all onipa ni approach wa fanu kwa urade ni anako busa so popani se asubesia no benti aba menchen se opeso ni tu aware anamon eti eja busa urade ma me se oye me mfipade ana se me mfipade ena ma bebre na e bon 1 bon 2 bon 3 se de mami ene papa yi oni wa o me wawari mpo dada o wayire a o nokura no wonim so wayire won se na de retiem
enti we mu nyina na mabɔ wɔn bɔ ntu kɔ asɔre dem mu enti wo akosia no a wo de mpana wura asɔre no wo pese Kristo sira wo eja eni nyina esia pekosia ebeji wo enti wo mu nya ba ehona adwamammo the spirit of Jezebel etisim okay nunu mi hama me so mi hama me. But if for me, Joanna, they say, when you will be now, never chose of penny, so won't Musamano. Who bet me in the Panapa, sorry, boom, and not there, okay. What did you call Soya Boom say? Oh, Fletchin or buy that, Busera de Mammy. May I wish I say, Mincho, who, when you are, last week, Busama maybe, I was so young a choir, and tears you move out that. Mubusera, dear Senator Missy. Enti wani mwade busa Awurade ke ani abena aware no nsawo. Okay. Ne wo hu ba bia wo gina. Enti usia wo mfepade abo nse wo yiye me mfepade. Ma wo ne nkwa nkoda enkoye mo lobe na mfa me gina so dem se we de wow ti so bo no so nkroko nsa ne ma me bo mpa ya mo nka mutimbo. No ba be sha o tira pe no mu ja wade. Yo odifo yen share a year big quiz. Ye meme gina eye ne sisi ye free eye ne womo eho no se obi aka asem e di ato so wate enye no kre go a obeba begu nipa nanim ase aka eye enwoma wo ye ene die wa ye ne eba abamu wo ne outside marriage ne na ehu nya so obeba yesi Meme die me hu ni se enye mature. Okay. Na ensanu maturity say nyansa ebutuma say de na o kan wo video ni mu no say ye de adwen se ni tiri mu se ni pa ni tiri mu a enchire nkamfo ni hu empty barrels make the most noise Bible naka no correct ankure hu ni ye didi what ya say Bible so okasafo bi ati bonko so onimre utu anu tu okoko be kokora no e bola entu be kan say obi onyansa ni bi anka nton se me nyansa ni chew e pa che so kwa wi timi 14 nipa na wo kan ho asem on se na nyame asem na tie o se emu onyansa ni bebre e wo nipa ni so na wo nyansa ni yankwase ani wo mi Kristo mani on se na okay in Proverbs chapter 2 verse 9 okwa o se nyansa frɛ enchire nkamfo ni hu se nyansa ni bia sawma obi nka se we nyansa fo ana we ya obakwasea Bible so bakwasea kwa odu atikyere mu a yebuni se onyansa ni o se na de ne tiere ejimi mi ni ba bi a ofri ba ene ba bi a okọ obi onyansa bi ya no to no boase o ti asem a o tia ne ho so o hye ne ho so ansa na obetu na mo bia no kwa no ho ati se na odifo yen hwe eye adio eye entokwayi estati free baby ne ba baby efri eye afana wo mo mpanifo ho e na say ate e de si eye enkwada so does it mean say eye abusuamu aware mu oman emu say empanifo ye emfunsuo bi a etiminya sunsun so wo nkwada so ana say o spiritual father no o spiritual mother no say your tie no ni shiri ni bobre no ebe gura o atiasie eye ade bi a ewo ho eti memfa nse me yahye na mo sei Holy Ghost and fire ba bia ni ma ba bom yie ni be kyerɛkyerɛ nyame kwanso bia no ewrade ma ne yɛtsɛ me eti me mani nyina mo fa no bia gina altar so operate a wo operate tsɛ me what you say eja no tumi no mo yusu ana konkro ye ne etim eti wo ba be fa do ba be tap me ho a as me son and also from a spiritual father ade bia me depict bia o say hura na eno no sa na eye wo asofo side by awofo mu no ensure sa na say ni nyina the same thing de o wo no ni moja ne wo na so ye hu ne say obitimi wo eye ne ma be 4 5 wo mu nyina bitimi tie na say na so ba ko bi die wo no de obeye stubborn does it mean say wa kwakọ first to fufuro ana say eyesu e wo mu ankasa mu na je say pie na empie ye na ada edi wo akwada ba ko ni mu ana unse ye ka bi say both mother side and father side obia wo a hidden character side hidden character e wo mojam e run through the veins enti bia papa no jo
ba maame no eyesi ena ebi wo hwi ba mi odi esi enti nyame nim die mu no muhomo stebe dwane efom nkola enye dia ba ko be wom no se we ni te bia me mitim what you say entu be won nkola be 4 agina ho no obi a o father side ba ko bi wa fom ame ni bi biara okoto nwa no ma Orifo ye di onkomodidie no esi a enisa asofo anansen ebinom nsensem eba no eya ahomete odwen ho a wonti ase wo mo twa dapa wo mo a wo mo fa wo mo yiri no machi wo mo ye de ensem fata sofo de nka de obi ko buta akoye den nanso no na ekoso afutu oben na de bema eye wo yonko asofo no enu sikapa wa no hwam ye tie ne se huna sori abeko wa na me no kasa wa sa no mo ye wa na me no kasa huna sori abeko unim se sofo nya kwanchiri wo te unim se sofo nwa yire e wo mpena unim se asori de ye ntwempena unim se asori de ye nika subo enti we nyina afiri hemfa shiade de koso shiade Malaki chapter 2 verse 1 ekopem 9 was asofo ni guase e wo so enu mu ne yewi okoto nwa no ma said ye enatie no sa na ne batie said ye jatie no sa na ne manso tie ti mesrem era ye wo mu kopem 2021 enye bete afei na okoni mu kura ba yes quicken yourself in the power of the Holy Spirit mesrem sa wo tukro no mu ejai edwamamo eduabo akohwibra eni etranton abortion mu ejai boni bia nkunku ji bia ejai efreme prophet Bernard Esia amida Holy Ghost and Fire Prayer Ministries ojam ayesi fa ho benum bi hwehwe machira kwan ebia wa mane ebia beso ne metwetwe nkomo a obetinya frame 0249 631876 0249631876 anase 020385163 020385163 ahadi wodi wasema eye kronkron abrabo manuato Jo Orifo nyami enshaw bebre abusiafo ha ene di onkomo twetwe no esie wo adwetwe bi nsem kan ye bi fabra e otuma gi eche comment section na emrepem no ye bekenkan ede amamo medin ede ehwesi kapa daksene ye besale shia makram